July ni Times of Mizoram News Analysis clear tu te chibai le vek ule Indo laiin si Pei General an thlák ngai lo Biren Singh dan angin Manipur sarkar atuto Manipur High Court in MLA pangate chungchanga Speaker tan thupek achwa MARSAC survey in Meitei te tanchhan athiat heng te hi chipchiar zokin kan ngai thladon nia chanchin buten Biren Singh sarkar ahing mek nian report chu ama Biren Singh ngei nimin July ni khat khan new criminal law honna hun sera asoifia Indo laya si Pei General thlák hi ti ngai ani lo opposition party ten thudik lo mipui fa antum na mai ani Biren Singh chuan ati media palai te zona changin Biren Singh chuan Indo boruak satwang lai takin engtin nge General thlák ani thayang hetiang buaina kara hian ti thai emo ti tim kani hau lowang kabang don lo ka cabinet hit thiat nita se tuinge mipuite veng himang ti in Biren Singh chu alatong rum hle ani Ukraine le Russia Indo na hi kumni IRA akal to a President Volodymyr Zelensky hian a general te voyenge mozat athak to a tunha ya po February niriat khan General Valery Zelensky thlakin Alexander Sersky arwata Zun nisom hi palipo khan commander of the joint forces of the Ukrainian armed forces Lieutenant General Yuri Shodol chu Brigadier General Andriy Natnofan athak le ani heng te hi Biren Singh an achiar maipal ani Meitei Biren Singh an Indo na huna sipai general anga ain te khinta ka chuan a sarkar in kuki telaka Indo na apuang tiakan soifo kha anem hia na ani hialangem o ti thei turin atong kam hriam zet hi kan me bel lo thei lo ani Biren Singh hian ban atum lo thu asoi satlia lova mipui tam takin Biren sarkara rinna anlanga atile tazel boka state election book lung hante mai theina aum lova Lok Sabha election result ringot pokhan Biren Singh sarkar hnolna ati chiang tok viawani Biren chuan the wire media tiamin national media te chu boina siam bel cha tu ringota Manipur chungchang thudik lo thedar to lo turin angen bok tarlam to angin Manipur MLA tamjok New Delhi ya anom meka heng MLA te hian chanchin bumi te an machon de ureng boka Biren Singh cabinet thiat tura rotna Amit Shah hena thlen antum ti hi cabinet minister zinga lo soi chuak zau an omni in alanga ruling MLA zinga po Biren Singh ni lo hwai tu thar central BJP in an ruat sak ngei be sei tu anom tanwal mai kan soitak angin chief minister din hun lua thut thai enge mozat an oma boruak hi Biren Singh soyang ngot hi ani lo tin NDA partner zinga langsar Meghalaya chief minister Conrad Sangma National People's Party NPP po Biren Singh sarkara alom lova Jun nisom ni pasaria Biren Singh meeting a po khan NPP te ko an nivelova Manipur buai hu hian BJP hian an partner NPP te angai saklo hle a heng awang te hian NPP chuan October tha NDNA na anin zomna ennon antumta aniti National People's Party NPP National Vice President Y Joy Kumar chuan nimin khan press conference na in apuang NPP le BJP in zomna siam thale turin central BJP te thlathum hun an pe ti na ani a engma danglam na aum lo chuan NDA tangin NPP hi achwak don ti na ani Manipur Legislative Assembly hian constitutional crisis amachon le mek boka rules of procedure and conduct of business bihchianna athleng meka amaro chu Manipur governor po hi relief material cheng sangri sangaman vel lek semchuak du khopa thunei na lek ko ngam lo ani a India President meupo chuti thau dan lal na hun kha mumang ram ani to a rorel na dik ken ko ani kher lovang kumsang ni som ni pathum August ni som ni pakwa a minute som li pariat lek session an nei ba kha Manipur Legislative Assembly hian in khom akaule tamia lova India Constitution Article 174 chuan State Legislature hi kumkhata voi nital session nei turani a session top ni le session thar next session tan ni hi tharuk ai rai atlatur ani lo ti ani boka
August ni som ni pakwa atanga chiar chuan thlasom apum hlum to a kumsang ni som ni pali January ni khat atanga chiar point tharuk apum hlum to boka dan mitatang chuan Manipur Legislative Assembly hi aom to lova hei hi modile Amit Shah po hian an threru deu nge ni Manipur MLA te hi sarkar huin an hu to tlat lawani tin dan panga yang chuan July thla hi Manipur State Assembly full budget session nei hun ani boka kumsang ni som ni pali August thla atanga kumsang ni som ni panga March thla thlenga Manipur State sumhan tur Assembly in apas nge ngaya Assembly session ko ani lo chuan danang chuan Biren Singh sarkar hian Manipur account atangin sum cheng khat po amang theidon lova amaro chu dan mit atanga kan thirna mai ani a Modi le Amit Shah hnuaya chuan engma hi asot lova abul le atop an ni top mai ni Manipur High Court in MLA pangate din hunti chiang turin thupek achwa India Constitution Schedule 10 Article 1912 le Paragraph 2 1A a Anti-Defection Law kan hu a mipui thantlin representative ten athang tu party hnola party danga anchung uzuan hian kan tarlan dan tlo chan hian paithak thei an ni a thunei na ero House Speaker kuta om ani amaro chu Manipur Assembly Speaker hian an party BJP thati chaktu MLA pangate hi ban mai atum lova Manipur boinain azuita zel bok nen Assembly Speaker in engma ati tak lova chuan Manipur High Court a petition aluta High Court chuan Assembly Speaker chu MLA pangate thubai ziak luta andin hun tifel turin thu direction apeta ani Janata Dal United JDU hian atira Manipur Assembly a MLA paruk anaya September nili sang ni som ni pathum khan JDU MLA pangate chuan BJP an zoma chung MLA te chu thangmai ban MLA K Joy Kisan Wangkhei MLA Thangjam Arun Kumar Jiribam MLA Asapudin Tipaimuk MLA Ngursang Lursana Tele Chorchanpur MLA LM Khaute te anni Lilong MLA Abdul Nasir Ero JDU ala omrenga JDU MLA nai chun animeka Central BJP Sangoi Zone Pui JDU Nitish Kumar Houten andu sakviau mai theni January ni som pakhat sang ni som ni pathum khan India Constitution Article 191 le Manipur Legislative Assembly Rule 6 lo chanin JDU General Secretary Maisnam Dorendro chuan Manipur High Court a writ petition a file MLA paruk le Assembly Speaker hekna ani petition hian atum ber chu Assembly Speaker in engma ati tak lo wangin High Court in direction pese ti adilani Court hearing a hian Advocate General High Court of Manipur Lenin Hizam chuan High Court Division Bench Chief Justice Sidar Midul le Justice Golmei Gaiphu Suli Kabui te chu Supreme Court Constitutional Bench in Subhash Desai versus Principal Secretary Governor of Maharashtra Thubuai an reldan enton turin asoma Speaker Iowa Advocate General Thusoi hi High Court Bench chuan pomin Manipur Legislative Assembly Thubuai hi huntiam chunga dan anga relfel turin antituta ani Manipur Legislative Assembly hi engtin nge akal zeldon suak liana hla soithiam om mo hrilthiam om takang mo atiang deu khan soithia mahara engma asoilok theilova tunlai India hi chu Modi le Amit Shah hi abul le atop ani top maini khati khopa Manipur State abwai hnule BJP sarkarin engma malakna aneilo ti anhu reng laya September ni thuma BJP party anzom le tral du kha engdang wang nilovin sakuin bal anghai theilo angtlukin BJP ticket an uma an changlova JDU an bela an tling tarenga thlengtlor zwan policy in an BJP le ani kha JDU Manipur hian case file tur om reng ani JDU MLA pangate zwan nu hian MLA somruk omna Manipur Assembly a BJP chuan seat somthum pasari anaya BJP malin seat somthum pani annaya NPP hi NDA hnuai omnima se Manipur BJP in ada poimolo kantito kha Manipur Assembly Speaker Sadia Brata hian BJP party termit avwa fia tok viau chuan JDU MLA pangate hi a hremlo thaya
amaro chu Meitei versus Kuki anga athunei na amhan don chuan elem khaute le ngursang lursanate te din mun hi aphet thut thei Kuki MLA somten separate administration an demand wanga Meitei ten disqualify an chak zek zek laya dan le hrai dik tlo chana Chorchanpur le Tipaimuk bial tu MLA disqualify thei tura an han om tamai hi atlom thlaka le lama chuan rin om na le dik na hi alo tlo bermai ni ti kan riat non pha speaker in MLA pangate disqualify ta se Chorchanpur le Tipaimuk biala by election lo om tur hian eng ang politics thlichiange achom tel don ti ngai tua thama om ADC election soiri kani a ITLF le civil society organization ten divisive tactic tribal unity ti chiat tumna ang tlukin an hu a MLA bial ni election hilom tareng se eng ang takin nge Chorchanpur biala tribal unity ang hong don ni biren sarkar in popi azir chianna Meitei le Kuki boina kara soihlo pakhachu poppy opium cultivation ani biren sing sarkar chuan war on drugs ruihlo adona chikhatatan Manipur remote sensing application center MARSAC chu poppy chinna munte azir chian tira anzir chian hi kan pom le pomlo lam ni lovin Meitei te tanchhan asong het phaem ti kan thlir don ani kum sang ni som ni pathum September le January sang ni som ni pali chung khan MARSAC chuan zir chian na anaya an survey report chuan kum liliam ta chung khan poppy cultivation atlak niam thu atar lang kum sang ni som ni pathum chung khan poppy chinna ramzau zong chu acres singkhat sangruk zaruk som thum pani point som ni pakwani in kum sang ni pathum som ni pali chung khan acres singkhat sangkhat jan hi som ruk paruk point bial pasari a atla niama kum sang ni pani le som ni pali chunga poppy cultivation atlak niam chan hi adu tan chuan Manipur boina apu thayanga amaro chu kum sang ni pakhat som ni pani chunga poppy chin na mun hi district pariata acres sing ni sangriat zanga som kwa pariat point pakwa pakhat lai ni a chung district te chu kangpok pi asang bera Chorchanpur Chandel Kamjong Senapati Tamenglong Tengnopal le Ukhrul ten andot Mar district Pherzola poppy chin na nu ma engma omlova poppy free hill district omchun ti in MARSAC chuan atarlang kumsang ni som ni pakhat som ni pani chung khan nagaram noneya poppy chin na nu ma mu anilova kumsang ni som ni pathuma ero nonei district acres za som thum pani point som thum paruka poppy chin na mu ani MARSAC survey report hi karen chuan kumsang ni som ni pakhat ain kumsang ni som ni pania poppy cultivation atlaniama chumikal chhozel chu kumsang ni som ni pathum le som ni palia po kan hu a 32% laiin atlaniama ni June ni som ni parukhan biren sing chuan police tem halak na wangin poppy cultivation chu 60% laiin atlaniam to ati a kumsang khat jakwa somriat pasari khan Manipurin ramngo square kilometer singkhat sangsari zali som sari panga anaya kumsang ni som ni pakhata ramngo square kilometers singkhat sangruk zanga som kwa pariat anai atiboka ka calculator mangin kan chuta kumsom thum pali chung ramngo square kilometers zariat som sari pasari lek ti chiat ania Forest Survey of Indian kumsang ni som pakwale som ni pakhat chunga ramngo kan hlok dan report atarlan dana chuan Manipur in square kilometers zani som li pakwa Nagaland in square kilometers zani som thum pangale Mizoram in square kilometers za somriat paruk an hlawani Nagaland hi aram zawzong square kilometers sangruk zali pakhat ania Manipur ero singni sangni zathum som ni pasari lai mai ania square kilometer singkhat sanga line Manipur ram hi azawzo kani ramngo an hloza hi kan khai khin chuan Manipur hian a hlo tam lo hle zo kani chuti ni si Meitei le Kuki boy ma atang to khan poppy cultivation atlaniama atlak hniam to nuwa Meitei ten poppy chu boina chan pakhat anga tarlan tral antuma amaro chu MARSAC survey hian Meitei te tanchhan hnawl chiang ta hle ani heti jong hian han soita ila injinga swal nei lo apiangin ama chudeng masaro se ti johana bungria changsari chiar velo ni om tak naga te thunun
ukhru le no nei lama popi hi anlo ching ve thawani ti alanga Meitei ten popi ching tu ten ho chua antum tlak si chuan naga tenen kan chua ho angai don ni in alang